Nang tum yang si AUS account ci login ji pulote mate marksheet result hai lapen subject chok chok ci ma ci lang ji pulote nang tum Google long pendam ini Google long bel po Google long bel te ada ausexamination.ac.in pulong mate lason tok pen so website long dam nang po dam lo pulote ke lada Thaksi ke Assam University Silchar Pudoji lapen abel chalo te student login pulong to student login pulong bel nang po student login pulong bel lo te lada ka thaksi ke registration tok nai registration number to lata abel bangke pinilo abel bangke passport jong le chini ne det pulote chini ne det tame ladak do no word click here pu so dim long la kr apini long klik nang po ladak aku new passport ke selam thame lo itu ke non ladak ne passport fill lo ke login po login mate lo dak bhari photo dolo lage ha ke non la ki bi athak la so athak si so photo so athak si dak lom hitu yo ini bel nang po option apini bottom nang ke kang lo ada option apni bottom nang ciklang di lasot dak nang ciklang lo pete la dak bel nang po ni long nang ciklang te de lo tami bel te nang ciklang klang lo yo lasan la dak bel nang po la so photo so thak pu bel nang po lang la dak option nang ciklang lo po dashboard po my account po my qualification po registration po my academic examination po my application logout po hai ciklang po tayong si subject si cilang ji pulote my academy pulong bel nang po ke dak my academy pu bel lo pulote dak my subject purang bel dam lote subject kilang mi po abang subject kilang mi lo subject kilang lote ako angton itipen hilang pilite pu desktop site long bel nang po bang mina ko son kilo po yo anda lang mi lo desktop site long bel lote angke admit hai cilangi pote admit cilang mangke examination pulang bianang produk internal viva and attendance viva pubang viva kali viva film lang om viva student tiel internal viva and attendance mark pudai do po enrollment do po semester lain nang than do la min bang dim long la admit pulang bianang pe admit nang ciklang pulang lagi admit tung ciklang po admit la dak cilang milo admit lo lagi ke marksheet item cilang milang onon ke bottom ke klang lagi dan la result cilang te dak result dong bianang po result dong bel te la dak bangkeng ke semester pini feel nang po fan apini ma odd na son lo yala nang ciklang in semester odd April 2021 td feel high so result ko so hut ciklus exam ma lahai dum ciklang bang ke la dak proje semester 1 mat malahai bel nang po kon semester ma chali hudaya kon semester result cilang ma la cilang mila yung sa exam tok edo prote okay laan velo ke video ti selam da thego ida tami chok chok ti bangi ti paking pambong na kaldo